Jao! Tanja, dođi ovamo. Hitler te zove. Čuti me, evo, ajde dođi. Jebote kako se provide, evo gledajte ljudi. Jao! Dobro, čuti sad ovdje, pred kamere. Ajde. Ajde. To su mali koraci za čovjeka, ali veliki za čovječanstvo. Kako je strašno. A bitno je samo ne gledati dole. Jao jebo... Ne, pa dobro, nije to baš opasno toliko. Razumeš? Kako je Hitler tu stojao? A? Kako ti se sviđa ovdje? Hm? Strašno je. Strašno je. Uhvati se za to vrelo, ali ne mariš. Lepo je. A? Čekaj, tamo mogu da se gleda nam. Pa može se ide tamo, ali viš da se sve to zatvorili, ja ne znam zašto. A Hitler je bio čovjek u pičku materi. Sve je napravio. Daj da se slikam ovdje. Slikam bre. Jao, kako se providi. Moje su lepše patike. Nike. Moje su Puma. Šta si to čulo? Daj da slikam. Kao da nešto pucka.